Вот, kıyaş çığa başladı. Рассвет в горах. Мен мешітте құндың бетінде. Суығырақ, конечно. Çünkü урамда температура плюс 3'e düştü. Мешіт без отопления. Ну, коверларға түрініп жұқладым енді. Үшірім деп етмесейім өзімді. Қазір әкеліп кіне яқтырадағын. Мен шығам жолға. Мен бетімде ұйқы орны. Мен шында кіріп жаттым бет. Жұқы нормальный. Түні бойы тышқандар башына айландырып өтірділер. Түні бойы жүрейлер, дегенде үйрейлер, мұнда үйрейлер, менің қырда үйрейлер бұл тышқандар. Вот, шындай халлер. Бір кімді, не есті, не ақшам, не ертеңі намазға бір кімді келмеді. Мен уже түш көрдім, енді кімдір намазға келді. Но түш күні болып шықты. Фактически келуші жоқ. Үйлі намазығына келерім бар. Dostlar, Cide Kırık, Tavlar, мен шығып кеттім үске таба. Аллаға тапшырып самолет ұшамында. Уже посадкаға баруға жақын. Мен кеттім тауға, бір өзім. Қырау түшкен. Түнде температура плюс 3 еді. Қарағыз мұндан чық мотор. Acayip мотор. Европа мани. Turistlar 0. Bir kimde yok. Benim başka. Bir özüm. Tuda-suda. Bir 2-3 saat gelip niyetledim indi. Fakat kıyaş kalmaya çıkıp almıyor. Tav bulgaç. Барабыз. Да, яз күні мұнда сочныйдыр. Зелень. Қазір енді біраз күз түсі кірген. Ғажайып мотор. Евесігіне келіп тұрақ. Но күз күні суығырақ жамағат. Очень свежо. Очень свежо. 2 километр менен может ауға. Шул 2 километрда высота 150 қайленді, қазір енді 2-300. Вот. Бір кімде жоқ, 2 километр бойына. Көрбедім әлі пока. Көрім мекен. Туристлар вообще жоқ. Местнелерде жоқ, бір кім жоқ. Бір өзім 2 километр менен тауға уже. Тау жоқыдай медағы шул келешін чекшерақ, шул жырақ. Devam etemiz. Hürmetli dostlar, benim sözüm yok. Kamera kursat alam ekan olay verdi, bilmem. Tavdan ağatırgan yılğalar, şişmeler, tavlar. Acayip motor bunda, subhanallah. Обязательно келегіз. Күзні күтмегіз, күз күні суығырақ, күші yok bunda bir kimde. Жей күні келегіз. Обязательно. Жей күні бик motordur bunda. Hazırda motor. Mene dolina açıldı. Mene bu dolina. Қарағыз. Долины көрді. Hello my friends from Cape Town. I'm in the
Kyrgyzstan mountains. I'm alone. I have this one, and I hiked to these beautiful places. Okay. It's now 2,500 meters. It's very beautiful. Come here to Kyrgyzstan mountains. It likes the Alps, but not in the autumn. You need to come in spring or summer. İki saat baram 4 kilometre öttüm. Toğada bak. Yakınayam köpüktegen. Относительно. Яманды летний нелер, домиклар бар бу. Көтүчелер нелер мында. Мал тотучулардын. Хәзер алар бүтүн сүлө буш. Бир кимде турмай. Бир кимде яшамый. Теги жейкин мындай алардын бакчалары бар. Жейкин гана яшыйлар. Мындай бушлык. Тезелер yok. Полиэтиленle kaplap koyganlar. 4 kilometre öttüm, 4 kilometre kaydası tağın. Tegi arttagı tau. Şunu samı arttagısı, şunda başlagan imanım aslında. Barıp jettim şoşunda urunga. Yalla, arıtıra başladı. Ayağım da var. Özünüz bilesiz, men korkam ezerek şuna saklanıp yürüyeyim. Hazin 1-2 kilometre şu tayaktan jutaya kavurur. Ne kadar şöylesi. Vah. Ayılar, börüler, kabanlar var bunda. Üstüme sikirmesinler dibinde. Yara daş var abız. Anda tam bir dalini bular atır. Emre basıp benim orta ötken yollar. Bir kişi yok. Bir üzüm. 4 kilometre boyuna. Bir canı yese olmadı. 5-6 sıyır kurgan bendir. Sarıklar da görmedim. Bir üzüm. Şuşu. Yerde. Bugün şu aşık yerden vardım. Hazır orman aşağı oturak gerek. Orman aşağı oturga çoğu şekillendir. Orman plotmay. Ne sen de kaçkan orman içinde. Bir Allah bile. Nabay sızındıqalar bilen orman aşağı oturup barik. Orman içinde yerge yaratmayayım ben. Özümüzün neyse ormanlarında yaratmayayım ben. Unutuştu. İşte ormanlar. Belki şakta korkutup eterdiler ekiyetler söyleyip ormanda ayılar yaşayıp. Şundayak dalini takceme atmayın bunda barağa biraz meşakkatli şu. Bundan yerini yuduk ne? Yığılıp çürümün Allah saklasın. Birisi de tabanmaz. Akırıp kalırmın onları. İkinci yıl askeriyetimde tabırlar. Onlar kumuk koyarlar. Bir kimge gerek bu mankı ittirip. Eminim toğan oldu kumur askeri. Şuna bunun bilen jitkendir. 4 kilometre yarım buldu. O şimdi 9 bulayındı. Her anda ikinci çakada padyum var. Qaytkanda ikinci çakka minip qararmın. Mında barsan grup bilen bara gerek. Kapatsın özün gene. 4 kilometre yarımga bir kişi görmedim. Allah saklasın. Artqa barayım bunda. Mene göresiz. Çok bitesin sırası. Hazır turistik sezon bitti. Hayvanlar tavdan düşerler hazır. Вот. Benim alarımdan bir dışarı aşasım gelmeyi. Nece kabanları bilen de. Çünkü özünüz bilesiz. Sikirip çıkar bir jüleri. Xıryu deyip. Yarar. Burman aşar koytarak gerekmiyor hazır.
Urman aşağıda bir 300 metre vardım. Çıktım. Allah aşkına şıgır diye tavuşlar var inden de. Şimdi kıyıdan korap durar bu var mı? Kaban mı iken desem iken. Boyuğuna bulmasın indi kaldı. Ayularını multiklardan karar yaratan. Şunu ayuğuyla şu aşağısını filmi. Ne etmekşiyim dostlar. İn kazağı biləsmi nəsə, mində bir turistik kartlar загружу. Мен tur marşrut bilan baram bitdigi. Diki marşrut tugul. Bu tur marşrut, mende tur kartı var. Anda оказывается, мына мында бите, yılgada mына şuşu Qara Ağal yılgasında Qafı itigiz indi. Qara Ağal yılgasında mına bu Qara Ağal üstüne alıpça şuşu bilan marşrut bite. Дальше kite diki marşrut. Diki marşrutta bir kimde yürümüş, o anda Lütçü kısılara gerekti. Yol bitti. Şuşunun bilen. Дальше bara indi. Подготовленный туристический тиги. Бар бит neler? Turizm boyunca razryatlar. Men bit любитель гына әле. Бик яратам инде конечно özüm bu tavlar boyunca menip жүрүүнү. Вот. На данный момент 2 километр 487 метрni көрсөтөм мен шушунда. Вот. Мен баштаганда 2'de 200 екен. Короче, бұл примерно 280 300'ге yakın метрni көтерілдім енді. Өтерге туры келді 4,5 километр. Вот, қазір кері қайтабыз бітінде Аллаға тапшырып. 4,5 түгіл, 4,5 минуттегінде еді уже. Қазір пока бұл урман аша жүрдім. Көпме жиылғандар. Анда екінші маршрут бар. Екінші маршрутны қойып қарап қараймын қазір. Бұл маршрут все tamam. Дальше только Дальше барырым, проблем жоқ. Команда керек. 2-3 кіші. 2-3 кіші болса мен қарға қадар мініп кетем. Но қарға мен картадан қарадым. 7,5 километр ауыр таулар бойынша мінерге керек. Вот. Аны мен скорее всего бұлдыра алмаймын енді бір өзім. Қорқыныш жарағанда рисковать етмеймін. Әлбетте балаларым бар, алардың үстіреге керек. Шуңа дағын за разумный риск. Қазір Аллахтаға тапшырып артқа таба кеттік. 4,5 километр қайтырға. Достар ұшып отырдым әлі, елға қайына. Матұртас таптым өзіне. Қазір сізге де тәпдем етірмін. Соны тыңлап барағыз. Таушы матұр. Нәрсе айта алам. 100% рекомендую. Қырғызстанның Шушы Қырғыз Ата деген националь паркына келігіз. Мында ғажайып мотор. Мында әйтіп бітіргісіз мотор. Мен сізге пенжикетні рекомендап айтқан едім. Әйі анда яқшы. Анда дағын тегі Хавткөл бик яқшы. Но Хавткөлнің бір зор минусы бар. Анда урманлар, анда ширемлер bik az. Onun plusları da var çünkü anda küller var. Küllerde su kırıp bula. Küller bütünlüğü başka nibireler. Bir uzunçelikli efekt. Lakin bunda tabiat üzerine kara motor. Şuna bunda da sizge polny rekomendasyon Fransızca etmişli. Neçegende şuşunday motor jillerge kilmezke karagız. Acayip. Обязательно вақытыңызды табыңыз. Қазан Бишкек самолетына, Ош самолетына отырыңыз.
Yirak түгел мында. Оштан көп дегенде бір 50 километрдір. Келесіз деген, рюкзакларыңызды аласыз деген, бисмиллахлеріңізді айтып, міне сіз де кетесіз. И все. Долина бойлап түшем. Ничек тұрмын да барағыз. Барасын сақланып. Tayakını taşladım. Allah'a tevekkelledim. Gürüler, kavanlar, ayular bulmaz deyip. Brigadı basıp duram, yine uzdırga tilemeyler. Kargalar brigadısı. Şup kileme kırıngını. Talpası bilen jıyılganlar. Kırıya küçmeyler de. Kırıktay kargalar mısın? Gittiler. Здоровые издали. Gövdeleri müşni. Tomakları tok. Наконец kışlarını gördüm düşkende. Şöyle stroykalar көп жерде baralar. Neler indi turizm obyektleri. Hazır sezon bitkеш, bütün süt açlandı. Mına bunda stroyka bara. Kimdir kelgen ertengi 8'de yok bir kimde. Hazır saat 11. Öyle kelgenler yasıyorlar nesedir. Zilini kabızganlar stroyka bara. Mına siz 2 çaba gelecek, sorup hazır bulacak. Allah'a şükür. Qaytып düştüm. Qalday oğluna. Tollar artda. Hazır asqa düşem degen. Anda bir köpür var. Şol köpürden çıkıp ikinci marşrutga ketem. Qalday oğlum bilen şolay turalar endi. Kırgızstanda avulda. Oteli bu yaxşı adamlar. Aralarında var bütünlüğü naşarlar. Mına tegi yaqta bulacak. Nasıl ikinci marşrut? Mına bu da onun iki çağına gitti. Şunday haller. Olga şuraya kerak anda o'zi kim deganda 1 kilometr o'qib qaçı. Hurmatli do'stlar, qarag'iz bunda tabiat ne qadar motora. So'zim yo'q, ne qadar yaxshi bunda. Ey Allah, nechik motor. Acayip, gidik zabidetel bunda. Dostlar, bilen men tegi tarafdan qaytdim. Mana shulay. Hazır ikinci направление. Mana bu yoqqa. Bu tarafga borib qarayım. İkinci marşrut. Köpür tabura kerak, Kışağırga yoqqa. Köpür var mekan, yo'q mekan. Hazır şu marşrut bilan ketem. Bu вообще ikinci yoqda ular. Allah'a tapşırdık. Düştüm. Köpür yo'q. Bu yo'lga barga. Prидется yılğanı Şağırga. Biren nişik bulsa dağın. Bakmışa çıkıp bulur mu eken? Şunday. Bırakıp. Köpür görünmüyor mu hiç? Bu yılga beni berip çürmese indi. Darya. Bir kışlık burada özü. Bir kışlık burada da. Berip çürmese hazır böyle meni uturluk yerini izlep tamam dağın dostlar. Uzup kararımın. Ayaklarımı dağın. Шестейший горный источникта жуырмын. Uzup bulsa, конечно. Бек күшті аға просто. Давайте, Allah'a tapşıram, Allah'a tapşıram, sizden dualarınızı kılınız. Allah'a tapşırıp qarayın da barıp. Oh, suları şep. Buz köbek. Barıp qarayın da. Никому не рекомендую тау елғасы аша шығырға. Бес шалбар жуыш. Ay Allah, ayaklarım beri bitirdim. Anda aslı 50 nidi taşlar var. Ey Allah'ım.
Ellendik korkunç taşlar var. Ey Allah, oy ayaklarım ağırdı. Üşügenim bilseniz. Ben şunu düşürüp çıktım. Biz cüvüş. Yere. Bulmaz güzel. Не такое видели. То, что посыгар, ояк жылы сезер. Şalvar kiyip elden cevitmiz. Ekerler tüler. Yalanı tuktap durmazsa, tuktap dursan üşüsün sırası. Şirlergen boş. Şimdi urun indi. Devam bitemiz yolunu. Şalvar juvuş. Yer olmuşke. Sıktım. Kibireli. Gittik dəlçə. Bu marşrut boyunca. Самый главный Паховая область Қыры, Құрық мағыз. Ансы Қыры. Сіз қырилары сізден чүтбей керек. Совет қазіргіне башқа тепті. Егер екінші мәртебе тау елға саша шығырға тірейсіз екен, шалбарыны салып шығыңыз. Ой, дұрысырақ болар. Қараңыз, мұнда бүтілбей башқа таулар бетінде. Мұнда яңа yolunu көрейбіз қазір. Bu ikinci marşrut. Haziran'ın boyunca varam. Қараңыз. Мұнда тоже бик мотор табиғат. Тоже bir kimde yok. Bir canı yes көрінбей. Sarıklar var енді. Dostlar, яңа поворот. Шушынды орынға келектім. Шушынды жерлерде барам қазір. Şunday motor orunlar. Bunda tau kırında gostinsa kebek turbazlar var. Bunlar bütün sebekli, bir kim yok absolutno. Bir maşina ötüp gitti saat boyuna. Bunda tau, bunda turbazlarmış şulay. Turbazlı deyip şestikler dumsalganlar da zavaytlar indi. Jekini kilişçilerge qaraqsın çıkmadır. Benim қараңыз. Нендей motor manzaramında. Maşallah. Қарағыз ата таулары. Зор таулар. Туристический сезон болмағаш, бір кім жоқ, бір нәрсе эшлемей. Тауға міну. Hürmetli dostlar, bir küp küşünü inirgen ola şimdi bardakta da. Tavu bir küşünü halini bitire ol. Erten indi men Stopçik zavaritti başlagan edim. Hazinimizin saat 12. Вот. Жиі ашан келір. Сумканы бір қатында қалдырып кеттім, 5-6 сағаттан қайтам деп. Вот. Ben halim işte bilmiyorum. Aşağıda başka rızığım yok. Şuna hacetken kadar baram da indi. Bunları Maskat'a çürümün. Evet. Bilmiyorum, 1 kilometreden olsam binemeyin tağın. Küçükken kadar. Ne motor indi. Jeykin gidiyor gerek bunda. Разный мотор. Бunda bu turistik сезонда вообще көп екен. Походу сезонда бunda bir güçlü tur поток. Ой Allah, қарағызынчык мотор. Вообще шикарно. Но бірсі де шілемей кіріп, ошап та шығып, ішіп шығып болмай. 100 штук өткен міндер енді. Шілемейлер. Hürmetli dostlar. Allah'a şükür iske düştü. İşetege podvaz etken Kırgız malayı mena özünün lipüşkanın 5'ten birin bergen edi tege. Şit bir tinkası desen de болады даже. Вот. Qatqan edindi olanı, qatqanıрақ edindi onu. Мен yolda керек болыр деп. Метем yok. Күчләп тыгып жиберди инде миңа.
Вот, бәләкәй рюкзакка тап куйган, на всякий случай менә Харискә төште. Соңгы кофемне эчеп бетердем. И шул каткан нины ашадым бит инде. Мәсәлән, лепешка, нон дип йөртәләр бездә лаваш диләр. Шуның исеме нон бит инде. Вот, хөрмәтле дуслар, файдасы булды, Аллаһка шөкер. Каты, конечно, тишләрне авырттыра. Нәкерләп кенә җибетә кофе белән ашадым. Хәт әзрәк кенә көч бар. Вот. Дальше барабыз сагда көч булгач. Назад хода нет. Шалбар кипте. Лаваш ашадым, кофе эчтем. Мырларга сәбәп юк уже. Только алга. Җирдән агамыннан тегеннән Җирдә кушыла. Каскад формасында чакырасың, чик мотор иттереп. Вот. Мин барам да барам. Беркем юк. Полный бушлык. Заброшенный город кебек. Монда йөзләгән думнар. Сезон бетте, таралдылар. Менем. Исторический отметка. Мине җыюмен этергән. 2525 метр уже. Әрмен қазір җыюменгән юк. Хәзер менә барам инде. Долинага чыгып, шушы тауларны күрә кирәк. Хәннәр китермен булсын бетте. Хәлем юк просто уже. Çünkü Ostan bayağı 2 kilometreden başta 500 metre bindim. Varda. Hazır eğitim. Kutmaya bindim. Oturamıyorum şu devrinde. Tavlar yakınaydı köpek. Yok. Tavlar. İkimim 556 metre büyüklükünü ko'rsatadi. Vay, dalini hamma ko'rinmaydi. Elibonining tavlarning dalinasi yo'qmi? Natinda yo'l bor endi. Bu yol уже benim 5-6 kilometre bo'ldi. Asla chirga kerak hozir. Dalinni ko'rmishga tushsam, ko'nglim cho'shak. Motor dalini ularga teshbitini tollar arasında. Hozir ezak joy aytdim degan. Halni oldi da. Minib qararman. Baram endi. Aymikan bu dalinasi. Bitmeyen tol buldu endi bak. Bitmeydi o tol bit. Ya dostlar, jetken meni. Ardım men. Слишком jiroq ketdim. Qaytayım. Bunda da büyük motor. Bunda просто izler var. Некрасивый izler. Явно ишек böyle от sıyır izi түгел. Ay özüne şoğal. Здоровый лапа izi. Jetken. Normamını ötedim. Diren ormanga kira başladım уже. И şesetkenden izir şağır tavuşlar var. Su tavuşu gana түгел. Elinde Noğaşın bitiren tavuşlar. И izler. Elinde zor izler. Ortadan barmayman da verir. Tege Maşa Medved'nin dostu. Vay özünüz bilesiz. 4 tepe bilen çaba. Buralardan nereye korkmam ben. Evet. Vay yok orkada. Vay yollar var bunda.
bir uzun. Ближайший 5 kilometre yarımga bir maşina var idi. Ул Toqay'a gitken anlamam. Ekskavatörge 1 gram dilagim yok. Şağır davuşlar. Big motor buldum. 2560 metrega mindim. Allah'a şükür. Nasıl da çürgeli. 5 kilometre yarım. Nasıl özü bir kızığı bir. Bunlar asığa çıkıp jitip Nukat'a var gerek. Evet. Nukat'tan bitindi. Nukat'tan var gerek ucu. Nege? Kümenin ismi Oş vokzalından. Oş vokzalından Jalolabadga var gerek. Bugün planda olabilse Jalolabadga barıp Xumurga. Otça şunday tağlar. Motor gajayip. Derse de barıp bolan. Komandasız жүрмәгән ди җиргә җәмәгать. Аян тайып китер җыгылырсың, кем белә сине кай икәнен. Шуңа тагын ким дигәндә 2-3 кеше йөрү кирәк. Тем более не сезон. Хәзер таудан хайваннар кайта. Не сезон вакытында. Сезон вакытында кеше күп булгач алар качып йөриләр. Хәзер аларның вакыты җитте. Урманаларны кыямадан. Тем более мин уже Tegi daşılardan da jırak gittim. Böyle bu kütülük, 300 metre jırak idi. Dostlar. Mingende bu bir riski tağıydı. Çünkü kuz yoluna giteriz. Min eneteginde yürüdüm 400'de. Bunda уже 560. То есть şundi belki yine промежутокка 160 metre üstke. Bu огромный büyüklük. Şuna mingende bir ağır idi. Riski podiyum. Düşkende gazetede işte jingil rehabetinde. Şuna dağın Kur'an'daki ayetinde sizge isge çürüp gidesim kele. Allah Teala ayette inne megal gusri yusra. Nişikti sizge ağırlık kele oturmuşta. Şular jingilliginde jiberem dey. Yani indi hürmetli dostlar ağırlıkны biraz sabır etirge kerek indi. Bula indi o. Ağırlık ol көңілге yatmay. Ondan bir nindi Köpçürakta rahatın almayız biz. Tek men başka yoldan gitkenmen eken yarar. Bu yol turunda çürgetir. Rahatın bir yol bizge kaygılar bere, köngül düşüre. Emine aytып getirge kerek. Ezrekkine sabır etsen şu ağırlıklarını. Anları mena men nişek taudan 2 mertebe, 3 mertebe tezrek düşem. Kim bindim. Şular jеңіллік деген Sizning situatsiyangizni yaxshi yoqqa gina o'zgartib tugil. Керісінше. Наоборот, теге как было раньше tugil, даже лучше ясарга да мөмкин. Шуңа теге урысларда бар бит мәкаль. Не было бы счастья, да несчастье помогло дип. Шулай ук биздәге мөселманнар шушы нормага үзебезнең тормышыбызны туры китерергә тиешбез. Чөнки ул норма кайындыр килеп чыккан түгел. Ул дин мәсьәләсе генә түгел бит монда. Ул бит меңәрләгән еллар дәврендә беренче кешеләрдән башлап тикшерелгән. Аларның җаннары, тәннәре, аларның имтиханнары, сынаулары аша үткән бер зур нәтиҗә булып тора. Хөрмәтле дуслар. Шуңа дагы бик мөһим аңларга кирәк. Менә ничек тауга менгәндә авыр, төшкәндә 3 мәртәбә тизрәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә дигән, әгәр сынау вакытында сынмасаң, каты иттереп, нык иттереп торсаң, көчле иттереп, соңыннан күп мәртәбә яхшы иттереп җиңеләйтә ала. Менә инде сынасың икән, синең проблемаң, синең кайгың, хәсрәтең керсенчә усугы бистергә мөмкин. Шуңа да без мөселман кешеләре бер-беребезгә әйтәбез: "Ва тавассал бил хакки ва тавассал бис сабр". Эй кардәшем, мин сиңа киңәш итәм, васыят итәм. Сабыр бул сынауларың булганда. Сабыр бул. Аллаһ Тәгаләнең менә шушы хак имтиханнары килгәндә. Җиңеләй бер түгел. Минем дә кичергәнем бар, сезнең дә кичергәннәрегез бар. Һәрбер кешенең
Үз кешіріші, үз сынаулары чагыштырып булмый, һәм чагыштыру ул ахмаклык. Шулай бит. Чөнки, хөрмәтле дуслар, һәрбер кеше үзенчә кичерә бер төрле ситуацияны. Хөрмәтле дуслар, монда күрмичә калганмын икән, төшкәндә генә күрдем. Өстән, таудан водопад иттереп, мотор иттереп су агып төшә. Якынрак килеп булмый, чөнки монда колючий проволока куйганнар. Карагыз, мотор иттереп төшә. Assalamu alaikum apa. İsmin nişek? Atın mı? İyi. Ha. Gülzade. Gülzade apa. Kazan selam deyin hele. Salam. Kazan. Kazan salam. Вот. Tavlarda birden bir koyla yaşıyorlar. Siz ben yürüdüm. 150 dum bulgandır. Bir sizdeki gene iyisen. Kalganda kişi yok. Vapşi kişi yok. Vaylığa geçken. İyi. Mına da babay bilen babayın ismini çek. Ali Bay. Ali Bay. Ali Bay. Ali Bay babay selam. Вот Ali babay deysen. Davay zur rahmet sizge yemi. Davay Allah'a tapşırıp selam aleyküm. Ali babay şu yata. Nişe 100 dumga birden bir kişiler yaşayıp tobular indi. Sezonunu yapkanlar prosta özümüz için güne jol itabizdi tavlar arasında. Ya özleri Nukat şehrinden ebi bilen babay. Вот, barıp kipitok aldım. Bir paketik kofe var idi. Şunu termosuma zaливать ettim. Şunday motor жерде ebi bilen babayga özleri için güne hareketlenip yaşarga bir degen. Sonra bağlar kelip ap ketadi, suuta başlagaçtı. Әлбір bulur bizde biri katnadı. Babay bilen ebi ikevgine va серьезно, абсолютно икев. Мында ближайший тиги якка 3 километр, ближайший bu yakka 3 километр bir kim yok. Boş. Endi turizm yaxşı oldu da sezon yaxşı ötdü deb aytdi. Kışı kubeydi bu yıldı. Вот. Sentyabrның başında soңғы turistlar bulgan endi. Hazır bitindi men bugün жүрим bizning 25 sentyabrның turistik sezon bitkenge endi hazır 2-3 atna. Вот. Редко bir kişi, iki kişi ko'rinib ketalardi. Вот. Şulay gana atak. Yok. Mine alar sözleri boyunca bu soңғы 4-5 günde men birinchi kişi kim tavlarga mingan. Şu 5-6 günlük 2-3 kişi de tavlarga minganlar da tushganlardi. So'ragan edim endi tavga minu turunda, qorlar yonda minu turunda anda da palatka bilen 2-3 günge baralardı. То есть kun jarım 2 gün minirge gene qor yonuna. Anlar bir gün tushirge gene. Şuna menim bunda 3-4 saatlik yollarım bilen qorlı yerlerge barıp jetu bek meşakkatli bolar. Вообще buldurып bulmaydı по факту. Şuna ezrek so'ngroq vaqtim, kushim, halim akşam bulsa menim bunda yo'ngadan kelesim kelib ketdi. Nechik bunday yerga yo'ngadan kelmaskan qarag'iz. Subhanallah, bundaqa motorliq so'z bilan anlatib bo'lmaydi. Bekemet motor yerler. Şuradagın yaz günü kelerge kerak. Birer dostum bilen, belki siz hürmetli dostlar, qaravuşçular aragızda bulur bir endi yaş kişi. Ede Habir Hazret, 2. yılga barıp qaytabız. Ikevleşip, üçevleşip beytsegiz, rizalaşırmın. Benim palatka bilen 1-2 günge qarlara kadar minirge tilegim bek güçlü. Şu orunda hürmetli dostlar, ben kofe içip oturgan edim. Güç hal jiyip. Наверное, 1 kilometrga barımın da çürmün deyip anlar iske düştü degen tegi belki yine non turunda isege ipik isege turunda şunu aşadım dagın şul kup degende bir stakan yarım bulgan kufum içe bitirdim degen minip gittim. Hem biles men işe tuda şuda 4 kilometr жүрüp qaytdım. Mine şulay bir belki yine 100 gramlık ipik isege hem şaşkı yarım kofe tuvalet чудеса. Вообще şey değil, именно кофе faydası ben kubrerim.
tavda yürgende. Çünkü şey bilen de menip paradım birisinde tavga kufu bilen menip paradım. Вот. Мороженое. Şuna da mega kofe diye kırak şoda. Hem teki katı kofe de olan değil kofe yaratmıyorum ben. Min çisti kalkus kofesi yaratam. Yani paraşütlü Nescafe, Trivatnum, güçte biri, temli de, halli de. Toğa minge de bitine особенно ne gerek. Kanda şeker buluğu. Kofe de ol kubinde Trivatnum. Вот. Сахарны рашиплайтып ком битинде кеше ала. Вот, шуңа дагы бик яхшы баллы бер булса, или баллы чәй алыгыз. Вот. Но газировка алмагыз. Газировка белән тоже менеп карадым бер вакыт. Махым эчеп бетерәсең газировканы. Кайнар эчемлек кирәк. Әкренләп кенә эчәргә. Калдай авылы күрне. Мин конган мәчет әнә тегендә. Вот, мәчет күренмәер монда. Şu kalday yolunda kayıtıp cidden indi. 20 kilometre ucu күрсәтә. Җыю бүген. Evet. Normal булгандыр минем аякларга. Тауларга да менделәр, суда да йөрделәр бүген. Кайда гына булмадылар инде. Артта таулар шул килеш, заманчивый мотор һаман. Ярар, пока тау нормативы булды кебек. Көбеге сорыйдыр инде. Тагын юлга шашыгасыңмы юк, шып мем җәмәгать сезгә дә рекомендуем. Әле нинди последствиялары булыр ул бузу сугыш чыкканга. Бер сәгать җүштәм белән йөрүгә. Дуа кылыгыз барсына сау сәламәткә нормаль мотор гына булсын дип. Вот. Хәзер инде күперне зәп табырмын, күпер аша барырмын. Теге калдырган әйберләрне алырга кирәк, бер апага кертеп калдырдым мен. Tutup durar, пожалуйста. Тимәгән дә инде дип өметләнәм. Тимәк иш түгел. Вот. Дини халык монда дип әйтер дәген. Показывается бик мотор мәчет, күркәм урында. Намазга бер мәртәбә өйләгә генә киләләр. Иҗмага йөриләр. Калган бер нинди намазга да йөрергә ашыкмыйлар икән монда. Nal sakalları, javlukları bütüsünde var. Bizden ile okurgan Arap yaratalardır. Yarar, meşitler aşıp durar. Şunun için ucuzur rahmet. Bir kimde ekilmedi, beylenmedi. Neşev yatasın, seçlisin deyip. Normal ettik jokladım, kışımı halime jiydim. Вот. Kubigizde sırau budur indi, men anlaymayın da. İki marşruttan bardın, kaysısı aşağıda. Hürmetli dostlar, iki marşrutta aşağıda. İki marşrutta uzunçelikli motor. Birisi kıskarak, birisi uzun. Kısmı uzun. Kıskanın bütün marşrutunu alsan ikinci maşına kurdum bugün. Bu marşrut bizim 5,5 kilometre bir yakka, 5,5 kilometre iki yakka. İkinci yakka. İki maşına kurdum. Bu yoluna getiririz kupumunda kişi. Çocuk вообще. Uçluk. Күні бойына шушы 20 километрға 7 кіші көргенміндір, 8 кіші көргенмін. Жүргенде жүру шулай. Нәрсе айтасым келе, міне мәчітте көріне. Міне мәчіт. Екі маршрутта мотор. Тегесі қысқарақ, но онда не? Долиналар көп. Басы ұзынырақ, мұнда таулар дағы моторрақ дейсең бұла бұл яқта міне екінші маршрутта. Но мында долиналар бик аз булса да, ул долиналар субханаллах 4,5 километрның менә ул постройкалар. Слишком күп постройкалар. Уйдыра башладылар уже. И тем более кеше булмагач, буш булгач, инде бер нурсыз ташландык. Бер поселок, Шегеннәр поселкы кебек күренеп китә. Вот. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Алданмагыз шушы ике маршрутка. Мин килер алдыннан карадым. Manda 20'den artık marşrut var turistik. 20'den artık türlü uzunlukta, türlü ağırlıkta var jingil kısa marşrutlar, var uzun ağır marşrutlar, var uzun jingil marşrutlar. Kızıgasız iken обязательно келегіз. Mine bitindi benim. Çıkkan uğranım. Yok anta kaytmayayım. Mene teginde Irak'ta köprü var. Var işte köprü aşı şığır mı olmuş.
Эскавайт жасап келмей қойшы. Ширлеп бітірдім, Алла сақласын. Вот. Мені менеге сөйлемек есе, бұл су аша өткен барып жетеміз. Мені достар, міне бұл елға аға мен жүрген бірінші маршрут елғасы бұл. Басы мен жүрген екінші маршрут елғасы. Мұнда екі ойлашып қошаларда шошындай зор елға айданелер. Қарағыз. Менде мотор ұрын. Мұнда бір таулардан ағып чай елға. Мұнда екінші таулардан ағып чай елға. Мұнда мотор тұрып қошналар. Дельта. Қошындай қошалдырған. Бигрек мотор. Вообще. Әкемет мотор. Сөйлеп бітіргісіз. Бысы мәктеп Шуш ауылының. Бір 20-30 бала оқидар енді. Мұнда балалар жүгіріп жүрей міне. Портфельдер киген. Бір-екі қыз, бір-екі үш мына жүгіріп кетті. Мұнда нәсе енді? Балалар көп. Тау халқында всегда балалар көп енді аларының. 17-18 яш жеткеш көбісі шақарға кетелер бітінде. Қалмайлар тауда. Зато ғайлады әр уақыт стабильный бала бар. Шуматур таулар арасында 6-7 қай уақытта 8 бала да бола. Шоңа если эти әне стабильны 3 жыл сайын бала тауып тұрса, қартайғаншаға қадар кімдір болайындалар білін обязательно. Әтіпшікке как всегда енді кетіп болмай. Әтенде білін қалыға тұры келі. Вот. Жеткен шынандағын аяқларым ауырта баштады. Міне балалар портфельдер білен. Мектеп балалары. Сыйларны қуалар. Аяқлар арды. Әзір. Әлі мұнда біте попуткада жоқ тұлқым. Мәмен қайты олы. Айланы тұтыра керек қазір. Қазан сәлем дейгіз әлі. Қазан сәлем. Все. Бүгін бишлі алдың мı мектепте? Бишлі бар мı? Бишлі болды мı? Неше дәріс болды? Қанша дәріс болды? Нендей дәрістер болды? Математика, кыргыз тілі, дене тарбия, мекен тану, куржак. Нендей тәрбие? Дене тарбия. Dini terbiye dersi var mı sizde? Nese öğrendiniz dini terbiyeden? Жүгіребіз, өзіміз қалағандай мультфильм. Multfilm karadınız. Мультфильмді çok Yarar. Sizin klas, mektepte 4 kine klasda? Kança bala? 4 bala. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şu siz mankalı bütününüzde? Şirli sütülü. Hasta mı elle? Hastaladı kız. Kub yürüyorlar mektepten bağlar. 3. klas mı bu kız? 4. klas. 5. klas'a koya barasız. 5. klası o paska gidiyoruz. Aska avtobus yürüyor musun? Avtobus var da. Yarar malatsı. Selam Eke. Haller neşek? Bir bişli. Tizek tuttun gayır. Bu senin eti mi? Yarar. Senin eti. Ata. Abay. Ağay. Yarar malatsı. Men sayahatçı Rusya'dan. Mümkünü kırıp aldım apadan. Hazır meştike varıp namazlarını okup çıkamdağın. İki sumkını birleştirerek ben iki sumka bilen yürüyüm. Kim böyle bitirmegen bulsa seyahatte benim kibik seyahatte. Bir sumka bilen yürüp bulmayın. Bir rюкзак ol основной. Hem indi bir akaya barıp burnaşasın iken bir belekey rюкзак bularga tiyir. Yürüy turgan kun sayın tegenden bunda. Şuna dağın hazır iki rюкзакны birleştirge gerek. Hem indi yakınlık günü biraz kufuşup yolga çıkarga. Yani bir marşada ötmedi. Hem marşa tabıra gerek hazır. Nukatka. Nukatka marşını tabi bulsa Nukattan уже başka problemi tugulanda уже marşına köp yürüy. Nukattan başka. İncik motorsun bunu yürüyüm. Meşit kırıyında. Varağız. Nindivit. Motor atlar. Kolonlar. Meşit bunda.
İnindi tabiat. Mana bu birinchi marşrut bu. İkinci marşrut bu. İkisi de motor. No, bu marşrutlar içinde tağın neler var? Pavarotlar. Bunda köp pavarotlar köp. Bunda pavarotlar köp. В общем, 20'den artık marşrut. Kilseniz обязательно yürüp şeyiz bütünsünde. Min degen bunda kelip qavatlysym kele özümden seyahatlerimi. Sindegil özümdeki kebek. Tege yok, aldı dep bilemez. Имеется в виду, men bunda konup çakkaş bütün pişmaklary tanır. İblis benim главный kızık nersede. Men жалгыш özümden aş soğutumdan tutup kaldırgan mına tezde tübünde turat degende. Вот. İblis benim kızık nerse. Ana bir kimde kelip olmagan. Şoňa menim bir zor şeýgim bar. Pahodu munda öýle namazına da kelişi bulmagan boy. Может kelgenlerdir. No. Ötün точно. Şimdi kaldırıp gittim. Teharetler alıp namaz okup heybirlerimi yiyiştirip kufu içip şu motor jirlerini kaldıram indi. Kaldıras kemin okaytıra gerek. Жалабаттан что-то hostel көрсетмей. Может даже ашқа кайтып қонырмын. Аннары енді соңырақ кетер, может ертеге. Жол итірі керек. Бүгін біраз ардырды шын. Зор болды бүгін. Прогулка. Әлі қайтасы меңа. Көпмі машина, көпмі автобус тұтып. Тауып бітіріп болса әлі. Allah'a tapşırdık. Qarаған едім. Soğuk все-таки. Futbolka bilen barıp bulmayı köz kelgenmendir. Вот şunday hal. Şoňa kiyinip yürüge. Жалабат bilmem что-то şeklendir әлі. Anda gostinitsa bolmasa dешевый. Kıymetli gostinitsa kirip bolmay şol. Hayır, akşam yok. Şundan da şolay bolup çıktı. Примерно 1 kilometr jeo baram уже düşüp. Avuldan, Kaldaydan asfalt çötürgen bir başına da yok. Tıp-tınış. Acep. He bulmasa. Tege 7-8 kilometrine jeo uçurga dur kelejek pohodu. Anda endi уже более-менее zorrak avul. Anda maşinalar köbrek yürüyler. Kaldayga maşinalar bitindi. Esigizde bulunsa ezrek, namnoga ezrek. Kişilerge bunda kelgende saat boyuna 2 maşina ötüp gitti, birisi olmadı, ikincisi aldı. Nese olur?